Kublai pi baro kanigadi du darshan Meghalaya bagi petiang somhai pi baro sya katup kubor mentai ke janmit. Shwan pa ki kubor ke benai pitchwai hikmat bakongsan. Penkop buram ke Presiden Keri ke Dupadi Murmu daka kusnam Pat Mashri yai kongsil bi pasa halor ke jengnok sinyang ya ke jelah karwai ke siau ke put ke tem tenrai. Lapan ngat ki pulet dah kemukot duma persyak Director General of Police Ulajar Ram Bishnoi hadian bela ujor ijahar da pulet bela syak sospon ubak GK Yang Rai halor ke jengkenok penon kambaklai ke kali da ke bepen kelai ya unambar kali. Bishar bniak ke National Testing Agency halor ke jengkenok bedon ke jengeper ke National Eligibility Come Entrance Test ke jelah. Bat pelong rally berjarjar ke Meghalaya Coach Students Union bendawaya ke hok na kebentar ke bedon keti hak kam le bi ijon. Ki kubor ki bebnia ka Presiden Keri ke Dupadi Murmu ke lapan kub buram dak ke kusnam Pat Mashri yai kongsil bi pasa ibelano sinyang ya ke jelah ha ke wai ke siau ke put ke tem tenrai ha ke jengelang ke belalong ha Rashtrapati Bhavan I kongsil bi pasa ibasong besar hariat samtia shalong ila shong tat kum kanong hikai ke subjek Hindi Ibalong kanong mikmat jong kasarva shiksha abian baka Directorate of Educational Research and Training. Ibalong kumkan nong tau jeng wai bapau. Bat ha kejok kapor, ibaju don bentah ke SCRT, DERT, bat ha kabayadai baka jeng ai jeng hikai kinong hikai ha kaliang karwai kasiaw kaput katem bat kasyat tenrai. Nakaliang Menteri Rang Bak Kejelau Konrad K. Sangma ula ai kublai halor kani kejeng yok pediang jong I ya ketika kusnam ke bekerpang. Our very own citizen of our state, Council Vipasa. And I take this opportunity to really congratulate her for all the work and the contributions that she has given in the past many years, and also for making all of us proud. Tenat pulit ka jelah kalapan ngat mukot duma persyak ya Director General of Police Ulajar Ram Bishnoi hadirin ba ulasya ujor daka are the one who is conducting the survey, the detailed survey, and they will come up to us. Once the alignment and the survey is completed, they'll come to us because they need approval also from us. Vice President Jong State BJP Ubadeiru MDC Jong Turah Bernard and Marak ula penremjur ya ke jengkeren Jong Sam Petroda. Ubadeiru nong mikmat bepau Jong kesengsan pertai. Ke jengkeren Jong Petroda kelasa priang keleng. Umarak ula penpau ke jengbem song tenat Jong ke jengkeno Jong Petroda. Bat Udeiru panshim ya ke jengket kli halor kete ke jengkeno. Kani ke jeng penremjur Jong kelong halor ke jengkeren Jong Petroda ke belak tak bah ya ke hok long brio man brio. Chinese, Africans, Arabs, like that. This is not fair, and he should apologize for his racist remark. I strongly condemn the racist remark made by Sam Petruda, who said that Northeasterns looks like Chinese. We do not look like Chinese. We are tribals. We are recognized in the constitution. We have our own culture. We have our own tradition. We are rich in our practices. We are unique people of the country. Ke Neffington lalu Memorial Secondary School Hawaii Jer kelakan jok syawai pat umau jam mentah kesengi. Bat la play ke Higher Secondary Section da ke District School Education Officer ikong APCM. Ya ketiga sekolah la play haus nam kat kendai sepak prapanyo kum ke Lower Primary School ke belaki ukerdan syaka Upper Primary haus nam kat kendai sepak kendai pundrio bat ke laki ukerdan ru syaka Secondary haus nam Arhajar Hindrio. Ke sekolah ke lanang kiu artet ke benang yai kisnem kat kum ke moto to shine and to outshine ke bepinpau ke jing tereshitom ke belak pan pinpoi syaka thong.
Meghalaya Arm Wrestling Association kalapan krek ban let yeshim bentaha ke National Arm Wrestling Championship 8,000 arpusau ke ban salong Hanakpur Maharashtra naduk ka nriu haduk ka spotrik ubnai jeliu 8,000 arpusau ka wen ki nong yelek kai ka badon jingduna ki department ka samla priska pengrop ka nishim bentaha ka ni ke jingikun bat kala ong bakan ni ke de ke sien ka beningkong manishim bentaha ka ni ke jingikun ka ban salong Hanakpur Hakani ke keleman ke pemerintah kelaong, bakal terisitom bat kermen, bahkan salah banyo ya ke jengjob. Hakati ke lempung yelekai ke Meghalaya Arm Wrestling Association kan pa adu prap langut ke dongisim benta. Karena ketika sin kabanin kong mau dilekai sama aku, namun tanggal tangkan pembersih dengan praktisi harus semua dalam masa kemarin habang ayo ya kena kalah kembang ayo dilekai kemarin na multi sports bang aku participate kemarin ten kemarin muncul basketball kena jadi ka amskin kabaga dari kesin kabanin kong kabaga Mentang ini pek kejenglang cuman kasi beneng hanong ba shalong kejeng shit kalong 4.5 degree Celsius bekejeng kriak kalong 4.1 degree Celsius kejeng sengam kau hau kalong prapon nak kasi spa men step kendai pun rio nak kasi spa jan met kejeng hap slap kalong light away 0.5 mm kalabanon kejeng hap slap ka ba malumala katu kani ki jaka Shwaban poin ke buku jeng tup kubor ye pek biang sesi ne kimat bakongsan Penkup burom ke Presiden Keri ke Drupadi Murmu dekat kusnam Pat Mashri ye kong selbi pasa alor ke jengnok senyang ya ke jela hakarwai ke siau ke put ke tem tenrai. Lapan ngat ki pulet dah ke mukot rumah persyak yau Director General of Police Ulajar Ram Bishnoi hadian bola ujor i jahar da upulet bela syak suspon ubak JK Yang Rai halor ke jeng kenok pendon kambak lai ke kali dah ke pepin kelai yau nomor kali. Bishar benya ke National Testing Agency alor ke jengkeno pakadon ke JPR ke National Eligibility Cum Entrance Test ha ke jela. Bat pelong rally berjarjar ke Meghalaya Code Students Union bendawa ya ke hok na ke bentah ke bedon ke di ha ke kamle bi ijab. Ti perlok katung la pois buku jong tup kubor singi meta ke janmet hadu bindi syam yang berpilih syai ke singi kuble pi baro